Igihugu cy'u Burundi cyamaze kwandikira mama 23 babasaba ko ingabo zabo zafatiwe ku rugamba mu bice byinshi bigiye bitandukanye hari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barekurwa ni mu gihe muri Gipupu hamaze kwigarirwa na mama 23 naho secteur nyinshi zitandukanye zo muri Tombwe nazo zamaze kwigarirwa na mama 23 ni inkuru zikomeye cyane hano ku rugamba. Hari indi nkuru yerekana urugendo rukomeye cyane rw'umurepresenta wa MONUSCO hari Goma ari kumwe n'abasirikare b'ofisiye bakuru ba FARDC barimo Lieutenant Colonel ndetse na Major babiri. Uyu ni Vivian Van de Pelle, umugore uzwi cyane hari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, akaba umuyobozi wungirije wa MONUSCO. Yageze hari Goma mu biganiro bisa nko kugira ngo habashe kubahizwa gahenge cyangwa se intambara ishobore kuba yahagarara hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na mama 23. Bwana Nikora, nayo makuru tugiye kwinjiramo gusa ni byinshi uduhishiye kandi byo kutugezaho. Bimeze bite Bwana Nikora, duhereye kuri no nkuru n'ubundi y'abarundi? Urakoze cyane ko mama 23 yari kuri ingabo zabo nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kimaze gusinya amasezerano na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba barasinye amasezerano ajyanye no kugira ngo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajye batabarana. Nibwo ingabo z'u Burundi zatangiye kwinjira hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko izi ngabo z'u Burundi zinjira hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo zaje guhirwa cyane, ntabwo bagize amahirwe y'uburyo bashobora gukomeza urugamba nk'uko bari babisinye na Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yari yabemereye ko azaba hagahimbaza musi mu gihe bazabigaruye duce twinshi dutandukanye, dore ko ibyo ngibyo bari babimwisheje. Bakirangiza kubimwizeza bagiye kuri furo y'urugamba, ariko Abarundi bakomeza gutsindwa. Mu gutsindwa kwabo niko bagiye bafatwa ku rugamba, bafatiwe mu duce twinshi dutandukanye. Ingabo z'Abarundi twagiye tuzibona, izafashwe za mbere zafatiwe ahantu bita Bunagana twigeze no kuzibona kuri televiziyo imwe ndashaka kuvuga kugira ngo tutajya no kuyamamariza atari ngombwa. Bagaragaye ari abasirikari benshi cyane batandukanye bafatiwe hariya muri turiya duce. Saho gusa Bunagana no muri Rucuru bafatiwe Abarundi benshi, baza muri Masisi hafatirwa Abarundi benshi cyane, baratambuka bageze hariya muri Sake naho hafatirwa Abarundi. Umunsi Goma ifatwa naho hafashwe Abarundi benshi cyane batandukanye. Abo bose bagiye bafatwa bari Abarundi, bagiye Uburundi bwagiye bwanga kuba negosia ngo bubajyane. Uburundi bukavuga ko bari abasirikare atari abasirikare babo, kandi bari abasirikare ari abasirikare b'iki b'u Burundi. 100% bari abasirikare n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ariko none igihugu cy'u Burundi cyatangiye kuvuga bagifatirwa Bunagana, kikavuga ko bari abasirikare ari Red Tabara, kikavuga ko ari abasirikare bafashe ba FNL b'umugabo bitanza bampema, bakavuga ko ari abe bafashe bakaberekana ko ari abasirikare b'iki b'u Burundi. Ariko abo basirikare bamaze gusurwa n'abanyamakuru benshi batandukanye, twagiye tubabona bavuga ko ari abasirikare b'u Burundi, bakavuga n'amapeti yabo n'igihe binjiriye igisirikare naho bakoreraga, n'igihe baviriye mu Burundi binjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma noneho barwana hariya muri Uvira niho hafashwe abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Yewe bari abasirikare bamaze gufatwa, ndetse bamwe mama 23 yarabarekuye barataha basubira mu gihugu cyabo. Ariko noneho abasirikare benshi b'u Burundi bafatiwe ahantu bita Gipupu. Hari abasirikare b'u Burundi barenga 1400 bafatiwe muri kare agace. Hanyuma noneho Rugezi hari abasirikare 280 bafatiwe muri kare agace. Hari abasirikare bazingiwe hariya muri turiya duce twa Rwitsankuku ahantu biti Mutunda, hari abasirikare b'u Burundi bagera muri 404. Abo bose bazingiwe hariya muri turiya duce, bakaba barazingiwe hariya muri turiya duce igihe haberagamo imirwano yahuzaga ingabo za mama 23 bafatanyije na Twirwaneho, bakaba barimo barwana na FDLR na FARDC. Ico gihe noneho nibwo bahanganye, bamaze guhangana baza kubabwira bati nta kindi turi bugire gute turi bukore, tugiye kubafungira iki inzira. Bahita bafungira inzira yabahuzaga abari Gipupu. Inzira bari basiganye yari inzira iberekeza Point Zero. Ico gihe mama 23 na Twirwaneho iyo nzira barayifunga. Bakimara kuyifunga babasirikare babuze inzira yabatambutse. Hanyuma noneho bageze imbere barimo barwana hariya Rwitsankuku, bahita babafungira inzira y'abari hariya Imutunda, baba babuze ahantu bagira gute banyura. Abari muri twa duce twa Mutunda bahita bahunga berekeza za Point Zero. None abari Mutunda
nako abari ku musozi wa Baruta bahita bahunga berekeza point zero, abari yari Mutunda bahita bafungirwa iki inzira. Abo bose kugeza ubu ngubu nyuma y'igihe kirekire Uburundi butemera ko hari abasirikare babo bafatwa na M23. Uburundi burashizwe bwandikiye M23 bababwira ko bashaka abasirikare babo bafatiye hariya muri turiya duce. Uburundi bwanditse buravuga bati ibarwa yabo turayifite. Banditse baravuga ngo bandikiye M23 AFC M23 twirwaneho, turabasaba ko mwaduha abasirikare bacu bafatiwe ku rugamba, mwebwe muri umutwe witwaje iki intwaro, niba mwarafashe bari abasirikare bacu mukabafatira ku rugamba, turifuza ko mwaduha bari abasirikare, mu gihe mutaduha bari abasirikare turakoresha imbaraga z'ikirenga kandi zirabagiraho iki ingaruka. Iyo niyo development mu magambo makeya akubiyemo muri iriya barwa abarundi banditse. Abarundi bandika n'umubare w'abasirikare, ariko umubare w'abasirikare banditse ntabwo uhwanye n'abasirikare bari hariya ku rugamba. Banditse umubare w'abasirikare bakeya, bavuze ngo hari abasirikare 3,500 kandi abasirikare bari muri Kivu y'Amajyepfo bonyine mu misozi miremire ya Minembwe n'abasirikare bagera byibura n'abasirikare bagera nko ku bihumbi bigera nko kuri 7 karibu 8. Ariko banditse ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bafashwe na M23 ndetse na twirwaneho bavuga ko ari abasirikare bagera muri 3,500, hariho n'imisago iri hejuru. Ariko aba basirikare bose barangije kugira gute, barangije gufatwa nuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kwemera ko M23 yatangiye kugira gute kubarusha imbaraga. Biba bitangaje kuba ibihugu bibiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, barimo bahangana na M23 ndetse na twirwaneho, barabiza guhangana twirwaneho na M23 ikabarusha imbaraga, none ikagira n'igihe yigarurira umubare w'abasirikare babo benshi cyane batandukanye. Urashobora kwibaza ngo kuki hatangazwa abasirikare b'u Burundi ntiyatangazwe aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Cyo ngicyo wakibaza cyangwa se udukurikiye, kuki hadatangazwa abazalendo? Bazalendo kubera iki badatangazwa? Iyi mpamvu bari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badatangazwa, ubo barindanye mu gihugu cyabo. Niba iyo bafatiwe ku rugamba bakiripotinga kuri twirwaneho na M23 AFC M23 bahita bafata directement bakabashira mu gisirikare cyabo, bakabajyana kuri refresher course, barangiza bakongera bakabashira mu basirikare kubera ari iki ari abakongomani. Ariko abanyamahanga utaje muje kwiripotinga gufatanye n'igihugu runaka cyangwa se n'umutwe wa politike runaka, ntago babikwemerera ko ushobora kugera hariya muri turiya duce ngo ubashe kwiripotinga cyangwa se ngo bagufate matekwa, nurangiza wiripotinga hariya bakubwire ngo genda ujye hariya mu ikosi ufatanye n'umutwe wa M23 kandi uri umucancuro cyangwa se waba warasinye amasezerano n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma none bafite n'abazalendo benshi cyane. Wazalendo bo barangije gufatwa bo bagahita babagira ati mutujyane mu ikosi. N'ubundi twari twaragize gute, twari twarayobye. Icyo dushaka nuko twajya mu ikosi, twarangiza kugera mu ikosi tugatozwa, twarangiza gutozwa, nyuma yaho tukaza kugira gute, tukabona gusubira hehe, tukabona gusubira mu ngabo za M23 na twirwaneho tugafatanya kurwana iki urugamba. Ariko kugeza ubu ngubu abarundi bo ntabwo bagira gute, ibyo ntibabikozwa, aho bari aho ngaho, ingabo za AFC M23 twirwaneho barabafite. Igihe icyo ari cyo cyose Uburundi buzashaka kunegosiya nk'uko twabonye batangiye kugira gute kunegosiya, buhanditse FCM 23 ntabwo irabasubiza. Ariko mu gihe M23 itabasubiza ngo abarundi bazakoresha imbaraga zikirenga. Ese izo mbaraga barazifite? Barinda bafata uriya mubare w'abasirikare bangana kuri ya izo mbaraga zikirenga zihari, izo mbaraga zikirenga zihari. Ese barinda bajya kunegosiya n'umutwe wa M23 na twirwaneho, izo mbaraga zabo zari he? Kuki batazikoresheje ngo abasirikare babo bareke gufatwa? Ikindi noneho ati nukubera iki bavuga ngo bazakoresha imbaraga zikirenga? Eske muri negociation haba miterabwo? Oya, negociation nta terabwo bari baho. Negociation ni ubusabe. Mu gihe wakoresha iterabwo, wari uzi ko no mu gihe yakoresha iterabwo bari abasirikare yababura, bakamubwira ko ari ntabo bafite. Kuko ubundi mu busanzwe umusirikare afatiwe ku rugamba umufiteho navuga uburenganzira bwose tu, umufite uburenganzira bwose. Ufite kumwica sibyo, kubera mwamuhanganye nawe. Ufite kumwica cyangwa se utamwica ukaba ufite no kugira gute kumureka ukazamusubiza igihugu cyabo. Mu Burundi si ubwa mbere basubije yawo umukobwa bitaga nde ngo ninde sindi kwibuka bafatiye ku rugamba, ngo ngo warahari bamusubije igihugu cy'u Burundi.
baranamwerekanye yaciye ku masosho media menshi atandukanye, ariko yasubiye mu gihugu cyabo cy'i Burundi. Ariko Burundi kugeza ubu ngubu burimo burakanga mama 23 na twirwaneho ngo mugihe mutatanga bari abasirikare bacu ngo turashobora kugira gute, ngo turashobora ngo gukoresha imbaraga z'umurengera. Izo mbaraga z'umurengera murazifite? Mwarananiwe kwigarura Minembwe, mwarananiwe kwigarura Rubaya. Minembwe na Rubaya nizo washizemo imbaraga cyane. Mwarananiwe kwigarura Goma na Bukavu, mwananiwe kwigarurira. None muri vaho murakoresha imbaraga z'umurengera ngo mugiye kwigarura abasirikare banyu. Ibyo ngibyo muzabishobora? Ibyo ngibyo ndakeka niba biriya babivuze, kandi turabibona ko babyanditse hano mu ibarwa yabo, niba abana byanditse gutya, ndakeka ko byari iterabwoba kugira ngo babashe gukanga mama 23 na twirwaneho. Gusa sintekereza ko iterabwoba n'ubundi nk'uko wari ubuvuze ntago rikora, ahubwo riratuma niba bari no kubarekura bagerageza kubakanira cyane, kuko iyo uje mu biganiro ugomba guca bugufi ukumva uruhande, cyane ko mama 23 ari nabo basabwa. Bara rero bagomba kuza batuje banaciye bugufi, kubera ko mama 23 ifite ubushobozi bwo kubabaha cyangwa akababimba cyane rwose. Mama 23 na twirwaneho bafite ubushobozi bwo kubabaha cyangwa akababimba, bafite n'ubushobozi bwo kubica, kubera ko nabo bahuriye ku rugamba bahangana. Mateko rega, mateko si ngombwa ko uzireka, ushaka wanazica, ni uburenganzira bwawe. Rero bariya ni n'abacancuro muri abarundi, kandi umucancuro nta tegeko rimurengera, ntabyo rimurengera rwose. Ushaka wamwica, ushaka wamurekura akagira gute akagenda. Kuzana iterabwoba ari umuntu ufasha umuntu wawe gutya, nuko umuntu wanditse iri tangazo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nuko azi ko nta mwana urimo. Waba ugiye kunegosiya umuntu ugufitiye umwana, warangiza ukavuga ngo mu gihe utabikora gutya njyewe ndakoresha imbaraga z'umurengera. Ubwo se wa muntu uri kumurengera cyangwa wa muntu ushaka kwapfa? Ushaka kwapfa ahubwo ntabwo ushaka kumurengera. Reka nyemerera tugera hariya muri kariya gace ka hariya muri teritware ya Mwenga, muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri teritware ya Mwenga akomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Twababwiraga ko mama 23 na twirwaneho barimo bakomeza guhangana n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Bakaba barimo barwanira hano ahangaha bita Gipupu. Mama 23 yamaze kwigarura yose bidasubirwaho. Twari tumaze igihe kirekire tubabwira ko bigaruye centre, ariko iyo centre ubu ngubu barangije kwigarura mu tundi duce twinshi dutandukanye. Dore ko amaze iminsi 3, iyi minsi 3 yose barimo barwanira hariya muri kariya gace ka Gipupu. Abasirikare ba FARDC bakaba bahunze berekeza mu duce tw'amaforestiere cyangwa se ahantu hari amashyamba, mu duce tw'amashyamba cyangwa ibibira mu rurimi rw'ikinyamurenge cyangwa ikibira, no mu Kirundi ndakeka niko babyita. Hano niho barangije guhunga, bamwe bahunze berekera muri iriya shyamba ryerekera muri za forêt équatoriale, abandi berekeza harandi mashyamba hariya muri turiya duce, kubera ko babonaga nta bundi buryo bagifite bwo kureba uburyo bakwikavaringa. Kandi hariya hari abamayimayi bakomeye cyane. Hari umumayimayi wari waranze kuva muri kariya gace, umugabo bitaga ngo witwa ngo ni Eboela, general autoproclame Eboela, cyangwa se wiyise ku izina rya Mutetezi. Ariko wari Mutetezi we yarapfuye, nuko bashizeho undi wamusimbuye ahita kaba amazina ye. Uyu nguyu yari yanze kuva muri kariya gace, dore ko kariya gace ari havuka. Hariya habaga abamayimayi benshi bisha abantu cyane hariya muri turiya duce twa za Gipupu, bananyaza inka cyane nyinshi. Hariya bariya bitaga ba Mutetezi ariwe Eboela, hariya habagaho bita ba general Aochi, bariya bisha abaturage benshi hariya. Abari nabo bari bafite turiya duce twa za Gipupu baranze kuva hariya muri kariya gace, bavuga ko turiya duce batazatuvamo kubera ari uduce twiwabo bavukamo. Ingabo za mama 23 ku munsi w'ejo zabaga bye bitero simusiga, bituma bigarura tuno duce twinshi dutandukanye. Utu duce tukaduherereye muri secteur ya Itombo. Hakaba ari agace ka mbere kitwa ngo ni Karinga yingi mama 23 yarangije kuyigarurira. Pelila nayo barangije kugira gute kuyigarurira. Kiseke nayo barangije kuyigarurira, ndetse na Tumungu barangije kuyigarurira, n'agace bita Mukolo aka gace barangije kuyigarurira. Ni nabwo bakibakura muri kano gace ka Mukolo bahise bahunga berekeza ahantu bita hano hafi ku mafore cyangwa se kuraya amashyamba. Hanyuma noneho utu duce bakirangiza kutwigarurira, abaturage benshi bashakaga guhunga, ariko ingabo za AFC M23 zatangiye guhumuriza abaturage. Bakoze inama muri centre ya Gipupu, babahumuriza bababwira ko batagomba kujya kure, ahubwo bagomba guhagarara bagahangana n'ibitero aho byava ahariho hose. Saho nyine noneho harimo hakomeza kubera urugamba.
reka tubanze tujye ku hantu harimo habera urugamba. Ibya diplomasi tuza kubizaho nyuma, ibya diplomasi turabizaho nyuma. Reka tubanze tuvuge ibintu bijyanye n'urugamba. Ahantu bita noneho muri Kalemi harumvikanye amasasu menshi cyane. Kalemi irimo irumvikanamo amasasu menshi cyane mu duce twinshi dutandukanye. Ubwo bageraga ngo bigarurire bafate abaturage, insoresore zituye hariya muri kariya gace ka Kalemi, bashaka kubafata bagira ngo babinjize mu gisirikare by force. Bashatse babakore sensibilisation ngo binjire mu gisirikare baranga, noneho bashaka kubafata ngo binjire mu gisirikare by force. Babaturage bashaka kwinjiza mu gisirikare bahita batangira kurwanya inzego z'umutekano. Noneho abasirikare baza kurasa, ndetse n'abaturage nabo bari bafite imbunda, baza guhangana. Ku munsi w'ejo baranganye bageza mu masaha ya nimugoroba, n'uyu munsi mu gitondo babyutse hangana hariya muri kariya gace ka Kalemi. Hakaba hamaze gupfa abantu batari munsi ya 45 kuva ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu. Abo barimo bahangana ni abaturage bashaka kwinjizwa mu gisirikare by force, ariko abaturage bakaba badashaka kwinjira igisirikare. Ibi ngibi kandi hari n'amakuru twabikozemo tubabwira ko mu Burundi nako ariko bimeze, nabo barimo barashaka kwinjiza abaturage mu gisirikare, abaturage bakanga kugira gute kujya hariya mu gisirikare. Saho ngaho gusa twinjire noneho hariya mu mujyi wa Baraka. Akari mu mujyi wa Baraka niko kagoye cyane. Mu mujyi wa Baraka birakomeye cyane. Hariya muri Baraka hari impaka nyinshi cyane, nazo zatumye humvikana amasasu menshi muri uriya mujyi wa Baraka. Naho barasanye kabisa, barasanye, hajemo amacakubiri akomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho akaba yinjiye mu gisirikare, yinjiye mu gisirikare. Hanyuma noneho amacakubiri yinjiye hano mu gisirikare. Hari abo bita abantu bakomoka muri Kasayi. Kasayi ni abantu bo kwa Kisekedi, niyo Kisekedi akomokamo. Noneho bakaba bari guhangana n'abaswahili phone, avuga ururimi rw'igiswahili, ariko bo ntabwo bari babita abaswahili phone, barimo barabita n'abarwanda phone. Abaswahili phone bababwiye bano bakasaye ngabo cyane bafite amapeti ari hejuru, ni nabo bazanye baje kuyobora urugamba hariya. Nyuma yuko bamaze gufunga bamwe bari bayoboye urugamba hariya muri secteur muri territoire ya Fizi, haje abakasayi bakavuga ngo abasirikare bavuka muri Kasayi nibareke kuzamuka ngo bajye ku rugamba, nihazamuke abaswahili phone kare ntabwo turi buzamuke ngo tujye kugira gute tujye guhangana. Ati namwe abakasayi mwavuye muri Kasayi cyo kibazanye, si urugamba rwabazanye, ati ni urugamba rwatuzanye. None kuki muvuga ko abaswahili phone ari twebwe tugomba kugira gute tugomba kujya hariya ku rugamba? Ngamubwira ati reka ibyo ngibyo ntabwo byagira gute, ntabwo byakunda. Ahubwo icyashoboka nuko twese twazamuka tukajya guhangana hariya ku rugamba. Nibwo bananiwe kumvikana bahise bapanura hariya muri Baraka, bamwe bajya hepfo abandi bajya ruguru, barambikana. Rwambikanya hariya muri Baraka guhera mu masaha ya 9 bageza mu masaha y'urukerera bose ubwabo bonyine barimo basubiranamo abakasayi n'abaswahili phone. Harya urumva abantu bazatsinda urugamba bigenze? Ntabwo bazatsinda urugamba rwose, ndetse n'abazarendo bahise biyunga ku baswahili phone. Abazarenda bahise biyunga ku baswahili phone, baravuga ati twebwe tugiye kwiyunga ku baswahili phone, niwe twebwe tugomba kugira gute, niwe tugomba gufatanya kugira ngo tubashe kurandura bano bakasayi baje kutuyobora badusanga mu gihugu cyacu. Niyo masasu abantu batabashije kumenya bavuga ngo muri Baraka ngo ibitero byawe bigeze muri Baraka. Ntabwo ibitero byari bigeze muri Baraka, ahubwo ni ugusubiranamo kw'iki kw'abasirikare ba AFC bavuka muri Kasayi, ndetse n'abavuga ururimi rw'igiswahili. Abavuga ururimi rw'igiswahili bakaba biyuzweho nabo bita abazarenda. Uko niko bimeze hariya muri Baraka. Fizi naho ni uwo mwuka mubi uhari hariya muri Fizi naho ntabwo byifashe neza kugeza ubu ngubu. Imirwano hariya muri Fizi irashobora guturika isaha ku isaha, n'abazarendo bari kwa Murima bamanutse benshi bahunga bavuga ngo ntabwo dukomeza kuryama hano kuri furo, ari twe dukomeza guhangana n'ingabo za M23 abaje bavuye za Kasayi banze kugira gute, banze kwinjira mu rugamba. Nyemera noneho tujye tutarinjira muri diplomasi, tugiye kwinjira noneho ahantu bita muri Masisi. Muri Masisi bihagaze gute? Muri Masisi abazarendo barangije gukubita agatoki ku kandi, batanze ultimatum cyangwa se batanze integuza. Bavuze ngo ku munsi w'ejo bazarara bigaruriye Rubaya, ndetse bazarara bigaruriye n'ico bita Ngungu. Rwose barangije kubitangaza. Uwo bita Maroke amaze kubitangaza, na Mutayomba amaze kubitangaza ubu ngubu, bavuga ko
ku munsi w'ejo bazarara bigaruriye icyo bita Masisi, ni ukuvuga ngo bazabigaruye Petit Masisi, bigaruye na Ngungu, nibarangiza bigaruye noneho ni akariya gace k'iki ka Rubaye. Ati ibyo ngibyo turabateguje kuri tariki 15 niko bizaba bimeze, tuzabarasa tubamara. Hanyuma noneho muri diplomasi reka tubabwire bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye hariya mu mujyi wa Goma. Harimo Lieutenant Colonel, harimo n'abamajoro bangahe babiri. Abangaba bakango bari kumwe n'uwo bita Viviane, ni secrétaire ni Viviane Van de Pel, secrétaire représentant wa MONUSCO. Yes. Abangaba ngo bageze hariya mu mujyi wa Goma. Kuba bageze hariya mu mujyi wa Goma ngo abangaba baje gukurikirana nimba gahenge karimo kagira gute karimo kubahirizwa. Icyo ngicyo nicyo cyari kibazanye kugira ngo babashe gukora hariya muri turaduce. Gusa twebwe njyewe hari ikintu ntumva maho ngaho. Bo ubwabo bagiye gukurikirana kagahenge katubahirizwa bari mu ntambara. Bariya bashyizweho iriya mishikirano mama 23 yagiyemo ikajya igahuriramo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahenge katubahirizwa Barabizi ariko bashatse kugera kuri tere kugira ngo batange raporo bageze kuri tere. Nicyo bashaka kugaragaza. No kugira ngo babone amafaranga ya mission, babone amafaranga ya mission ko barangije kugera hariya kuri tere. Gusa amakuru tugiye gukomeza kubakurikirana, mu kanya turaza tubabwire uko bizaba byifashe ku murongo w'urugamba. Sawa, abari badukurikiye, iyi ni Gatashya Media nk'ibisanzwe. Dukomeje kubashimira ku nkunga yanyu uko mugerageza kutureba. Gusa mwibuke gukora share, comment ndetse na subscribe. Mwibuke gukanda kuri ako kantu ko hasi ka like kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera ku bantu benshi mu gihe gito kandi mu buryo bwiza. Bwana Nikora ndagushimiye. Urakoze cyane. Shimye mwese mwari mudukurikiye. Imana ikomeze kubarinda. Nari Moise. Imboni TV, imboni ya rubanda.